i idemo prvo na plugins. Vidimo da su dva plugina već unutra i neaktivni su, dakle aktiviraju se ovdje. Za sada ih nećemo još aktivirati, nego idemo na dodati novoga, add new. I ovdje u ovu tražilicu ćemo upisati ono što tražimo. Koje pluginove sve trebamo instalirati. Pluginova imate jako puno. Ono što ćemo mi danas proći, to su ova 1, 2, 3, 4, 5 pluginova. Umjesto ovoga WordPress.com stats može se instalirati Google Analytics plugin, koji je isto jako dobar, ali to možete odlučiti sami. Za praćenje jednostavnog prometa dovoljan je ovaj dole. Idemo prvo od Simple Tags. Taj plugin je, znači kopiramo ga, taj plugin je jako dobar zato što će nam ključne riječi, on će nam pokazati u stvari tagove u našim postovima koji su vrlo važni i tražilice traže tekstove po tim tagovima, tako da je taj plugin vrlo važan. Znači kliknemo search plugins i imamo ih tu više, ali mi tražimo evo ovoga, Simple Tags. Ovdje je opis, ovdje je ocjena tog plugina, install. Kad kliknete install, otvara vam se jedan manji prozor gdje isto imate razne opise, screenshot i tako dalje, ali uglavnom evo, stisnemo tu, idemo na install. Sad ovdje treba upisati hostname, username, password, jer u biti se spajamo na naš FTP račun. FTP podatke ponovo ćemo uzeti odande gdje smo i prije. Znači imamo hostname to je naziv hosta. Admin nije u ovom slučaju, nego će biti ovaj username koji, malo ćemo spustiti da vidite. Dakle, ovo je hostname. To smo znači uzeli prije. Dakle, imamo username je taj. Copy. I imamo još password. Copy. I proceed. Možemo stisnuti remember ovdje ako imate Firefox, zato što će vam onda svaki put zapamtiti ovo za svaki plugin koji budete instalirali. Inače treba dosta čekati. Ja ću sad napraviti pauzu. I evo ga, potrajalo je malo, znači nemojte se iznenaditi što će trajati ta instalacija. Dakle, ovdje ćemo stisnuti remember. I sad možemo ga odmah aktivirati, ali to ćemo napraviti kasnije. Idemo na novi plugin. Novi plugin je All-in-One SEO Pack. Ovo je vrlo važno. Taj plugin je vrlo važan jer će nam olakšati u tražilicama. Znači vidite oznaku SEO. Search Engine Optimization. Znači search plugins opet ili enter. I odmah u vrhu je taj koji nam treba. Opet stisnemo install. Install now. Vidite da sad već upisuje ove podatke sam. Proceed. I čekamo da se instalira. Ok, evo ga, i taj plugin je aktiviran. Idemo na novi. Google XML Sitemaps. Evo, vrlo važan, jer će nas Google će naše stranice vrlo lako naći kad imamo ovaj plugin. Kasnije ćemo ga objasniti. Znači, opet enter. To je ovaj gore na vrhu. Install. Install. Proceed. I dok god se ovo ovdje vrti, znači da se plugin instalira. Evo, nekad kod instalacije ćete stvarno morati dugo čekati, ali ako to potraje predugo, znači više od 3-4 minute, onda trebate samo stisnuti reload.
to se nalazi na svakom browseru, ja? Ili stisnete plugins i onda provjerite da li se taj instalirao. Evo, u ovom slučaju vidimo da se ovaj Google XML Sitemaps instalirao. Idemo znači na novi. Novi je Dagon Design Sitemap Generator. Ovo je jedan plugin koji ja vrlo rado koristim zato što je dobar za posjetioce. Znači, on će nam stvoriti jednu stranicu koja će pokazivati sve naše postove i stranice na jednoj stranici. Znači imamo sitemap za posjetioce, jer ono je malo prije plugin za Google koji je vizualno nije lijep, ali je za tražilicu izuzetno dobar. Dakle, opet install, proceed i opet, znači dok ovo traje se on instalira. Evo ga, gotovi smo i sa tim pluginom. Dakle, još imamo ovaj zadnji, on će nam pokazivati promet na našoj stranici. Znači imamo opet add new i enter ili search, svejedno. WordPress stats, install i proceed. Eto ga, i taj je plugin vrlo brzo bio gotov. Sad idemo na pluginse i sad ćemo ih aktivirati. Možemo početi od ovoga Akismeta. Stisnemo Active i vidit ćemo ovdje upozorenje. Kaže you must enter your WordPress.com API key. Sad gdje ćemo nabaviti taj API key? Za one koje ne znaju, API key ćete vrlo jednostavno otvoriti tako da koristite svoju email adresu s kojom ste registrirali WordPressov blog, ovaj u kojem sad jesmo. Da bismo to napravili, odemo na Google, upišemo WordPress i pod wordpress.com, odlazimo na wordpress.com i tu ćemo registrirati blog. Meni se sad ovdje otvorila ova stranica što je vi nećete dobiti, zato što je meni već račun uključen i otvoren. Upravo on se nalazi evo ovdje. Tako da ćemo, vi ćete dobiti onu stranicu početnu gdje u biti trebate registrirati blog. Znači upišite one podatke koje vam se tu traže. Nakon što to napravite, pojavit će vam se ovakav ekran. Pisat će vam check your email to complete registration. Znači ja sam koristio isti mail kojim sam otvorio ovu našu stranicu, primjer na kojoj cijelo vrijeme radimo. I nakon što provjerite mail, on izgleda ovako. Znači dođe vam ovo je bio prvi mail da sam registrirao ovaj prvi blog. Onda vam dođe drugi mail gdje kaže da ga aktivirate. Nakon što ste ga aktivirali, dobivate ovakav izgled, znači dobivate ulazak u svoju stranicu koju nećete koristiti za ništa, čisto vam treba taj API key. I zadnji mail je ovaj gdje vam API key piše tu dole. Znači možete ga slobodno ovdje uzeti i kopirati, znači desni miš i upisati ga negdje gdje ćete inače držati podatke za ovakve stvari. Inače taj API key vam se nalazi ovdje, znači pod My Account, znači kad uđete u taj blog koji ste čisto registrirali radi tog API keya, idete pod Edit Profile i naći ćete ga evo ovdje. Znači API key.